tujuh mil dade. Harai kanu dar timoruan, niahan norindomi, integridade homora. Tahormatan ruak, esperança povo Timor. Tahormatan ruak, líder nebe forte, esperança povo Timor. Tahormatan ruak, laule morai hak besikan bapovu, ofoan nebe hadomi, matan ruan nebe hamahon, olian nebe hamaus, esperança povo Timor. Tahormatan ruak, Timor mau bererai-nai, lori povo bamoris tiak. Tahormatan ruak, Timor mau bererai-nai, aman dominai. Tahormatan ruak, forte hanesan ramelau, Firmino as hamrik metin, luta Timor ni amoris tiak, esperança povo Timor. Oh, viva Tahormatan ruak, viva Tahormatan ruak. Tahormatan ruak, Timor mau bererai-nai, lori povo bamoris tiak. Tahormatan ruak, Timor mau bererai-nai, aman dominai. Tahormatan ruak, líder favorito, niaha tujuh mil dade. Harai kanu dar timoruan, niahan norindomi, integridade homora. Tahormatan ruak, esperança povo Timor. Tahormatan ruak, líder nebe forte, esperança povo Timor. Tahormatan ruak, laule morai hak besikan bapovu, ofoan nebe hadomi, matan ruan nebe hamahon, olian nebe hamaus, esperança
Bilik hati masih kari gina handa dalna. Hafal bela it viva Zempol. Or sir ma viva kari git viva makas. Viva Belbe! Viva Belo Bot General Taur Matarua! Viva! Ok, or sir viva makas madua. Itania bem-vindo. Baitania Belo Bot General Taur Matarua, presidente do Partido Libertação Popular, Rony delegação de Bema Coras de presença e etinia let. Nebema ka presença na etinia let. Hodi for testemunha baitania pose no juramento sira baitania estrutura aldeia. Nebe composto si suku sia posto administrativo railaku. No participamos hane itenia belun sira husi estrutura aldeia. No mos itenia belun sira husi movimento raka. Itenia belun sira husi raka bela foto liman. Oke, itenia belun sira husi movimento raka mos participamos hane hodi simu knaro responsável sira. Viva Belbe! Viva Belo Bot General Taur Matarua! Viva Hermera! Viva Relaco! Itania bem-vindo, ba Sua Excelência, Presidente do Partido Libertação Popular, Belo Bot General Taur Matarua, honya delegação, nebema ka oras ne tona hitinia fatin, posto administrativo relaku, suku lihu, hodifo testemunha, baitenia, kafo pose, baitenia estrutura, aldeia sira, husi suku, sia nebe hola parte. Ita dia masih lima makas. Viva Belbe! Viva Belo Bot General Taur Matarua! Viva Hermera! Viva Railaco! Viva Belo Bot General Taur Matarua! Itania basaliman makas liutan baitania Belo Bot General Taur Matarua tuir mai dia com respeito a me convida mana Coronel Tarasu bele tarah latais baitenia Belo Bot General Taur Matarua, Presidente Partido Libertação Popular. Ita dia basaliman makasiutan. Viva Belo Bot General Taur Matarua! Amarat mahre sadusyo damatan rat mahe kurmeto kableu reseliho revea rat mahre rese her sadumpiyo damatan peya awisi belan salani rasgulol resa unor simet peyo lakor peya mauti peyo mauta peya Taris peyo lik bat dasrin peyo dabat awin sebesar tim la nor diskus duria nor leodat ese istelan bu kalito dar babur lani hat lakau lem dua no lakau dagber das lakau bibria agrus penyo embo hello luli galano desa gala no rabo tula na wamuluruino ratete aset no tino o mane ulane timor hino cleone Mambot belimen Tolong duluruin, datanya hal teta. Tulbe luli galan, gesa galan. As
Wah. Oh, wah. Ai la ho. Oh. Begitu baik ya belum buat general tahun terbaik ho nya delegasi sampai hakat mai fatin seremoni. Ko. Ita dia pasaliman makasih tado di simu ita dia belo bot general tau mata ruang honia de leg sound de bema koros de presenza na ita dia let. Viva Belbe! Viva belo bot general tau mata ruang! Viva Hermera! Viva Relaco! Dale datan ita dia bevido no pasaliman makasih tan ho di simu ita dia belo bot Presidente do Partido Libertação Popular General Taurmatan Ruak honia delegação nebe maka oras ne presença na iha itenya let iha posto administrativo Railako suku lihu hodi fopose betenia belo sira estrutura aldeia husi suku sia nebe maka oras ne presença itenya basiliman makasih tan viva Belbe viva Belo Bot General Taurmatan Ruak viva Hermera viva Railako. Ho respeito a mi convida Belo Bot General Taurmatan Ruak honia delegação bele hola fatin ia fatin de bema kita prepara e acompanha moço ite ni belo sirhotu de bema ka husi estrutura nacional husi estrutura município to posto ite ni autoridade local nebe maka oras ni hene bele presença no na fati fo hatene ba belo sira nebe karik la rau ketang kadera iya kotu kita ni kadera barak si mamuk bele foti hodi prensa itenya fati nunit bele hahu itenya atividades. Con respeto a mi convida belo bot ho delegação bele hola fatin. Viva Belbe! Viva Belo Bot General Taurmatan Ruak! Biak ohin loron ronul resinwalu loron sanul resinwalu fulan Juli tinan ronul resin riun ron senen itahahu iteni atividades pose ba estrutural de asira tambane maka horospa itu ami foba apalena isira atu bele log bo malus baitenia Belo Bot honia delegação tempo ami fo
Matambe ino ni buliti tru buliti no mama de mama de revele lo che de revele rabilio pae de sat talelo pae sere e tu serviro no e tu alaro o io sirvi tu rubira la licenza. Mi culani lima no molana ang no licenza magli hello takale o ya siri turu virala o licenza. Dia kirane maka ite tradisaun log ba malu susi apali na isira suku fatkeru postura lakunia nebe maka lokono ba malus. Viva Belbe! Viva Belbe buat General Darma Terua! Viva Raka! Belu sira siraka belu fatiliman. Ate si tatu hahu ite dia atividades. Belo siro si Fatkeru, belo Fatiliman. Ite dia belo siro si Matata. Ite dia belo siro si Samalete. Ite dia belo siro si Tarasu. Ite dia belo siro si Relaku Kraik. Ite dia belo siro si Relaku Leten. Ite dia belo siro si Tokoluli. Ikus liu ite dia belo siro si Lihu, Fatiliman. Disculpa, ite dia belo sira husi delesu. Ite dia belo sira siraka oi bolotera. Dia kita dia Movimento Lorico. Dia kita dia atividades ite dia agenda sira baloronohin ia ite dia ceremonia pose dane maka uhin ita simona ho ite dia tuir tradisaun lia dulu siapa sira. O ita tamo na balok bo malus. Tuir mai ita seia orasaun nebe orsida se lori husitenia belun natu camponesa. No depois de oração ita ia minuto de silêncio, minuto de silêncio. No depois de dane ita seia marcha
PLP. No, liefuan bem-vindo, relatório, Husi Coronador Município Permera. No, itas mo sa iya liefuan, barak Husi, itanya declaração barak Husi itanya maluk sira, nebe mo kasira, sira decide mai hamutu kiha Partido Libertação Popular. No, ita sa iya liefuan barak Husi itanya Presidente Raka, tuiri dane, ikus lima ka itanya intervenção Husi itanya belombot General Latar Mataruak ba itanya atividades posio hendoron. Tambane antes satu hahu aminya kruk ba itanya belombot General Latar Mataruak Presidente do Partido Libertação Popular honia delegação nebe maka marca presença yane aminya kruk mos ba itanya movimento sirahotu Husi Partido Libertação Popular nia estrutura sira nebe maka marca presença hene no itanya hakruk ba itanya na isefi suku lihu nebe maka hola parte mo si itanya atividades possible hiloron no itanya hakruk bot ba itanya belo sira hotu Husi estrutura aldeia suku sia nebe maka pertence ba posto administrativo relaku nebe o hinloron presença hene hori simu kenaro responsabilidade sira ba itenia serviço makas litam ba Vitória Partido Libertação Popular. Antes satu hahu ho respeito me convida belum bot honi delegação ho belum sira hotu hene ta hambrik ho convida belum natu belum lore lita horação. Deak antisitatu hahu oração ba malu sirne be maka religião lahnesa idi de igreja turninia sirne be maka religião católica mai Teresa moto Ori Padre Filho e Espírito Santo sirnenaram amém nai Jesus naman santo ame agradece obrigado vai te bot dia kot ne bita bot raik mai liu balor nohin te bot acompanha amnen ai ulung taur matan ruak nebe biazin husidi mai te fatin dane odiak nunemos ame karaga agradece bamnia maluk estrutura sira mai husi aldeia tolonolo resinen sukusia nebe sira hoto mai te fatin dane graças a Deus buat bela la dia também te bot espírito la husi sira la mesa tane ororas de down sira ideida que to halo sirne promessa sira ne doni sira ne promessa sira ne fuans no sira ne larang ne mos sira bele hakotu barak dal rumah mai husi partido selo hakarak mai hamoto ko partido PLP usuna pat te bot ne espírito te bot te força no kvit no fatin tamata no fatin atune ha força litan partido PLP bele hetan sucesso by eleição 2028 idane makamani harohan be ami atobe te bot udi husi te bot ni espírito raik ben semai me hoto e ha momento idane glória ba Padre ba Filho no Espírito Santo. Sagrada Família, ori Padre, ori Filho, ori Espírito Santo. Amém. Turma ita se hamrik nafatin hodi tama ba minuto silêncio no itenia marcha partido. Babelo sirahotu no mas babelo boto nia delegação itu bele hamrik. Turma ho respeito ami itaba minuto silêncio no bese dirige husi Presidente Partido Libertação Popular Belum Bot General Tarmatan Rock tempo na fatinami. Mai tota motok, 4 minutos de silêncio. Em homenagem a Maualin Sendo Mate, por filho de nação, essa nação ainda livre, não independente. O subaman maroma, por fatim basira, o de hori kronalak.
Husira continua tulu ita na fate. Fok bit no força, atu ita hota mutu lori ita no samba ohin. Mai ita hau 4 minutos de silêncio, 1 minuto de silêncio hau. Obrigado, Barak. Turma ita hoto hamrik pa marcha partido. Tempo kami. Obrigado. Com o respeito e também com a fila falfate. Viva PLP! Viva Belo Boa General da Armada Rua! Tempo turmai, o respeito a mim, convida corredor município Permera, PLP município Permera, tu pele, atau lifum bem-vindo no relatório Barak. Tempo a mim. Obrigado pela oportunidade. Antes de atu dia fuang dorua, uluk nanain haunya respeito no hakru bot ba sua excelência presidente Partido Libertação Popular, belum bot hormatan ruak. Laluan haunya respeito no hakru mos ba bisi unto bisi oito. Haunya respeito ba presidente Raka hone estrutura tomak. Nya respeita ba presidente coordenador Monatil, nomos coordenador movimento Café Moloca. Nebe maka ia fatin dane e haunia boa tarde baita bot serhot. Ita tene kata ita depois de ia tinam ba kotu kita halak tena itna atividade partido nian ita hahu pose iha 2026 ita iha posto Hermera. Depois de posto Hermera ita hakat ba posto Hatulia V. E hoje 17 de julho de 2026. Hoje 18 de 2026 ita posto iha posto Railaco. Mas beato apresenta ba sua excelência senhor presidente do Partido Libertação kata Railaco ne iha município Hermera iha posto ne. Mas be Railaco ne comunidade ne tonet. Cara que orsida leurai bela tete. Quando compara a população Railaco com o suco Poetete Hermera,
poetete dalam rua bot liu posturai laku. Posturai laku. Ne maka agora lau kita iha ne total população herai laku mukne kata população suku poetete ema barak liu tia posto ida. E hoje ni ta atu kata marca presença para simu posto ne mai husi suku sia composto se aldeia Tonolores ne nebe maka prepara vasimu posto inclui movimento Raka posto rai laku nian, movimento Monatil posto rai laku nian, nomos movimento Café Moloka posto rai laku nian. Ia cada posto ba estrutura posto sira tuir orientação nebe maka município simu husi direção central. E ami hakar halo posto nene quando é posto ida ami posto inclui queres pa Raka, Monatil, inclui movimento Sernema que ha posto ne ami halibur hamotu ko simi posto tamba telakoi atividade ne dara tempo naro kantau ita halibur hamotu ko depois posto dala idaret. Tamane ma kohin movimento nantolo marca presença ne inclui estrutura aldeia. Total lolos ne ohin itatu posse ba aldeia ne total lolos ne iha aldeia Tonolores ne se tuir lista na bema ka ita iha kata aldeia ita 53 lolos ne ohin ita posse ba rihunida atu sia walo. Mai vez senhor presidente atu hatetre ten ba kotuk ne ame submete tiona atu sat 5 atu sat Tonolores 5 ne inclui eleitoral ho foto serbaho tuana e foi nida fulan ba kotuk equipa município serviço remoto com o posto o corredor al suku sira ita consegue aumenta tan atusat Tonolores 5. Então significa que kita silak tohen ba e aldeia balu ita conclui ona tir formato ne veia o total 53 mai veia aldeia balu hanesin babai posto terceiro kau sempre hatete katak balu poin maka 30 balu poin maka 20 tambah idane buat tidak organizar adalah fasilita precisa vai hamaus malu satan nai presidente ami hermerane kanu fulan sira hansane tempo sira bailor hansane kafe tasakne ami loror ya tenda okos hansane fahenan roham bamaru então quando situação sernema kalau dalam rumah balu narang iha mas la marca presença tambah dukur tambah nan selano hela tua lano então dalam rumah sira la dun marca presença mas sira ne lista ne bema ko inato posse ne lista naram completo, eleitoral outro completo, depois de atu hal completan ho fotógrafo dia. Tamane maka kusi desculpa karek hine itala ita posse ne itala toba be total idan bema ko in hausitona, mai be fiar katak depois de ida ramata município de Hamburgo posto suku sira se esforço para atu bele concluir cada aldeia 53. Agora itani aman sira lianain ohine sira bolo lianain mai be nai presidente ita agradece tamba ita hermera neos agora pelpe mas lianain ona emo pelpe sira ohine balu pelpe hutukena sira pelpe neve agora sira kira ohine be simunai presidente ne quase pelpe então sira mai voluntariamente sira karak simunai presidente ita agradece vai ne e hein katak depois de baoin to atete katak ami se esforço na fatin para to atete dehan desculpa ato atete kan nai presidente ia ba hermera ne posto rai laku ne ita hakrasa tepteves hakrasa ita to sair to 300 mas difícil formato la atene kalbe amne capacidade de organizar ne vakan saneka la to maka difícil mas depois de começa lá agora é mudança. Tahin katak depois da estrutura sira simo posse ne sira fira va ita hela tinang da resim ba oim peritato completa belesau ne fira katak sira depois simo posse kanarona hanesan sira simo na kanar hanesan coronador aldeia sira mas pelo coliona e aldeia representa Partido Libertação Popular. Tamanema kita hakar kasler tene tamba depois de ne ita seja posto tolutan posto atulia posto lete forro, nomos posto atsabe.
ita ne tarjeto né kata município ne tarjeto né kata antes toba setembro tem ser finalizado para depois ita hal para serviço cerco lá ita la bela de duro malu né tambah né maka dalam rumah ser ne presença lá máximo mas como ansuin hatete kata tempo ida be fahe nan roham pamalu né depois ita lava né na presidente tem da kosan sene kuluna bobo ser sene mak tidel det karera mas bak fila né be dalam rumah balu matan dukur lamai mas agora rau kam ni esforço toma bawahi na presidente atmai popose agora rau siroto tu marca presença né Ane hana ainda dentro do carro cara to cari que ali a fuan rumah la monitor basana laran e arrus desculpa obrigado Barca Obrigado Barak ba tenia belum corredor bele holo fila falfatin. Tu irmai ho respeto me convida corredor posto relaku Partido Libertação Popular ini atu bele fo pose ba tenia estrutura husi aldeia sukusia relaku nian nebe maka orasne iane tempo no fatin hau entrega ba corredor posto relaku ho respeto entrega sida ita bele pa emposado sira bele hamrik ne teni belo boto ho ne delegação bele hamrik ho de acompanha hamrik ia fatin ho de acompanha teni termo de posse Diak, obrigado. Ulok ni naing lalu ang hatohaw niya respeto ba iya Presidente Partido Libertação Popular belum bot aman taur matan ruak ho Comitiva Sosi Nasional nomos lalu hamba Presidente Raka honia Comitiva nomos ba haunia estrutura município tunto ya posto nomos hauni estrutura sukusia nomos aldea tolnulu resineng nebema kaula parte ne ba estrutura raka serahotu hosis posto administrativo railaku nomos ia sukusia dia ia nei tatama ba iha pose afiar kata ita bawa cira kairana juramento ne ita bawa cira liman primeiro hau selei kona pose também parte segundo ita tama baia juramento dia baia juramento nian osida tama naba kanu hau temedian hau ita bot cer tebi ida idaknya naramba depois tuir hau pose no juramento hak tuir decisão ba conferência municipal nia nune fo pose ba ami nudar estrutura PLP postura ilaku hanesang mata dalang ida hori compromete ang atu servi povo nação Timor Leste hori luta tuir fisiologia Partido Libertação Popular PLP nia hamutuk hisi kosar ba Moris Diak nai maromak itania eroi norai lulik Timor mak sai sasing bahau. Segundo, juramento. Hau temi ide idaknya naramba. Hau zura banai maromak eroi fununai sira ba mate bian rai lulik Timor niang ho hau nia onra rasi katak hau setane as valores no prinsipio sira husi Partido Libertação Popular no hakruk balei hori hatutan espiritu fununai sira hodi serviço hamutu kopovu tomak hodi contribui ba progresso desenvolvimento nacional
ida nebe justo, no inclusivo, hodi liberta povo, hosi kiak no mukit, hisi kosar bamoris diak, husi povo, ho povo, no liberta povo. Obrigado, mais todo Basalio. Obrigado barak ba belum koridor posto relaku nebe maka foposana. Parabéns a belo sirahotu ita bele hola fila falfati na buso respeto ba belum boto ni delegação bele hola fati. Dia ka ita ni agenda tu irmai ita mo sei barona ita ni declaração bada kusi ita ni belo sira nebe maka decidi antes de sira hamutu ko partido seluk mebe sira decidi Mahamutu kia Partido Libertação Popular Hodifo Vitória ia 2028. Tamane maka ho respeito a convida Belo Carlos da Cruz Corredor PD Aldeia Kemalpun at bele hatonya deklaração. Ita dia Basalim terima kasih tadi di sini dia Belo buat Carlos tempo fati na entrega. Dia obrigado ba oportunidade ini purak na BMC pamaya tahaw. Atahaw Amerika ne mesak. Mai be sira hatai te kami jalan muting hotona. Tamane dalawluk molok atu hato hamne deklarasau lori hawni sutur toma kosi suku lihu alde hat dalawluk hawni hakruk na respeita ba presidente partido Pelpeniang hawni sutur toma kosi nasional no lahalu hakruk ba Coordenador o Presidente Partido Popular Hosi Municipio no Estrutur Tomak nomos lahaluan hakruk ba distinto deputado Hosi Partido PLP na presença imos lahaluha hamne hakruk ba na isepre suku lihu hone estrutura mak hone respeita imos ba coordenador posto hone estrutura toma que posto mak hone respeita e ba belun serhoto Hosi coordenador sukusia hone estrutura Hosi aldeia nebe hoin temi mak laluang hato hone respeita e lorondiak lamakas ne o ini basliman tia agar lamakas pali oke diak aproveita momento no bibang irane atahaw husu lisensa. Atahaw hamrike ne hanesang korendor aldea Kemalpung hamotuk hamne korendor aldea Tolo hanesang hi rayudo Kemalrahe sera hoto presensa hene. Tamane atahaw hamrike ne hodata ida oheng how deklara katak how ho a estrutura sa Partido Democrático atau halo apelisaun ba Partido PLP. Ho deklarasang denen ni objetivo makane sentuir mai. Laos atahaw atau mai buka pating. Laos atau mai buka kadera. Mai be atahaw mai buka netik mahangida. Iha Partido PLP. Hoirane maka atahaw hamrik hodi deklara katak ohing maiha Partido PLP. Objetivo saya atu maiha PLP. Koko mai po aminia apoio no por saída atu luta hasoro buat nabe itania
no governo agora halar ram. Ia buat pal nebe diak, ia buat pal nebe la diak, antau irane mak ami la gosta. Atunune ami bele po apoio. Nebe ohin ia turun tem katek deang kik mabe ami se esforço atunune bele habot partido ne atunune luta ba oing. Irane mak ami hakarak mai. No segundo atahau mai dalam rumah itu buat sera pergunta tambah saya manitingki mai, tambah saya ni mai. Dalam rumah bele pergunta barak, oh ni mai kita buka kadera rumah, mai be atau mai iha problema ida. Problema saya ida. Ton haten kata nunu governo nia implementação ba programa uma digno, nebe iha município Ermera. Iha posto rua Ermera iha suku reheo. Aldea Sasoher, posto relaku, suku lihu, aldea Malpung. Tamane tuir bat nebe hawatene ham ni aldea Rasik, umadigno sanolo. Homedida 9 vezes 12. Mai be orçamento ne bot tebes, 4 milhões em ponto. Hoida ne maka hausente bat ne toran tebes, osan dabot ba emanan sanuludet. Entau ladun diak ba program hirakne. Hoida ne maka atahau lagosta ba programa ne hodi sai partido ne. Duke hau heleh ne ba par sai biti mai partido ne par emarian PD ne la dia kanta dia kli hau sai antis duke emarian hau. Hoida ne mai be hau la nonok, hau kuliah na fatim ba diretor ne be organiza lore programa ne mai hebaje. Hau na fatim hasoro, hakara po apoio basira par programa ne mai la hodiak. Mai be saida maksira mai haturu ya sukulihu. Halo mapamento pote dados lore ba nasional sem apresenta ba sepsuku ne be boti hene. Sera serviço moto ko CPLDA, delegado irane makbot. Sera ma apresenta det dizeno ho bat ne purak sepsuku dan anta diak implementa ba. Mai be beneficiário ne be atu hetang ne se sepsuku la hatene. Irane mak problema. Antang hatu hal saida ne ba. Hatama partidarismo, familiarismo maki halarang uluk. Tamane ma hau lakohe, hau dan hau ting kontra. Mabe wingira hasor direktor Rasik, hau kolia, hau ne problema ba? Direktor sai telefon dengan sene. Hau maine, hau halau servisu governo nian. Mabe tebo tabla dong konese. Irane ma hau puan mors. Ne hau ne existência hoje 2007, tome agora, itala konese ne razão saida, tamba saida. Irane mahala hau sinti la don diak, anta hau fote de zaung, ser la koi resolve hau problema, hau fote de zaung hau ting sai. Tamane, sai hau mai halo apila saung, hau problema idane. Tuir mai hatu rekomenda heladet. Ihane itania destintu deputado ide ihane hela, hau si partido PLP niang. Ita bot sera sai partido oposição ni ba parlamento. Ita bot sera mak sai matan tilun iwum ba pobo niang. Mai be hare programa ne ba apresenta ni ba bele purak mai be tu mai baje acontece makami descobre dadak ni. Tamne husu ita bot sera kontra na fatin hakila na fatin ba programa ne bela diak. Po apoio ba programa ne comum la bele po apoio ba programa individu o sambot mai be eman sanul masesu ne italakong po ni osang mehine purak mai be lakong osang hira 4 milhões ba eman sanul ne imagina po timor ne tamane haula gosta ya kontra hidene tengki hakilar no hau ne rekomendasaun nai presentur ne ata amine hira ne be maine hane sang pini atida ai hori saat tidak nabe PD soi hadalang. Ami hakazang hotu bunira, ami hakara buka patin atau helik. Tamane, nai presenti hane, hate keba ami makane, haune istruktura seri kotuk. Na nanti
ita bot mak cuidado ami ba, tahu instrumi ba, labele hansam partido PD, usa ami hanesa iskara sai baleten turun mai sama ami. Usa ami hansa ponte ho de laba mai, usa ami hansa instrumi para tu pobok kordet. Ne ami lakoi. Tamane ami lakoi. Hoi dane makami di sini, mai hamoto ko partido PLP. Momento dane. No ikusli hau ni mensagem ba posto neng iha municipio Ermera suku 5 lunas nen iha municipio Ermera. Ba posto sira itabok det Jose koordinador suku to baldeya. Husu itabok sira tu bele bokang buka pating sesu se Partido Demokratio. Lalika barona lia bosok sira. Tambah hau ni existensi tinan san lisensia to hau barok to hin lorong hau sidok ketam butido sini ba. Programa mai tama to hau ni matlaran detmos hau la sesu baida. Ne se ita bosera kara existe la ha butira. Direito ita bosnya. Mai be hau husudet. Hakara ita bosera muda primeiro ita bosera halo repressão hori bota consciência ba eleição nebesi mai presencial ia 2027 no parlamentar ia 2028. Segundo ita bosera kartuir partido karik hareba partido nebe programa ne dia partido nebe la bela bosokema. Ne ita bosel ba in kaisan tamah ne ba. Terceiro makne se dia kliu ita bosera buka dalam ba mai tahmot kia PLP lori PLP bawa ini tau di haretok PLP. Tambah saya makita hakara mai PLP ita na presidente nebe oras na dirang turi hawain ia experiência mandato ba ukung dala rua. Lori presidente da República ia 2012 atau 2017. Mandato tora mata, mandato la tabele. Tuir mai. Saya primeiro ministro ia mandato 2017 atau 2022 hanesang. Bok mai lamunu hak matek to mandato ramata mai bela tabele. Tamane mai husu parita lor na fatin palinia fila bapar ukung fila palio. Obrigado. Obrigado barak ba Mau Carlos Koordinador PD husi Aldeia Malpun. Nebe makhaton intervenção maita hamutuk lori Vitória dalai datang ba PLP hori lori fila falite ni belombo general tar mataruak bakar governo iha 2028. Viva PLP! Tuir mai amise fo tempo minuto rua ba itini belun José Reis husi Koordinador PUDD Postura Lakunian atubele atoni declaração tempo no fatin ami fresh. Diak hau declaradet mai hene uluk nenain hau respeito ba presidente di partido PLP honi estrutura tomak homos presidente municipio honi estrutura tomak nebema kene nomos ba sernebema organiza raka yane hau respeta nomos ba militante sira nebe makturi hawain hau respeta boa tarde hau mai declara hanesan ohin la hanesan hau organiza partido PUDD iha sukusia hau koordinador postura ilaku hau compete ho partido bot ruai harilaku preklin hot senerte mes ohin lorna hamri ke fatin dane hau deklara katak ami ne eman be organiza ami atau kone se ami ha dili to municipio agora halai ba fatin seluk
também dane. Antes niya to sai niya nunca mais ato kolerian lai. Estrutura sira imi meeting, haba buka osam berhamuris tine partido. Lai. Sai nonok bahaya Partido Democrático nebe makuen declarona. Senhor Alberto. Ida nemaka ami senti ladia ita hamrik nafati niya partido dane semaka tu tomata baita. Também dane maka ohina mai hene. How amni estrutura tomak ia suku sia ale tol no lorisinen po apoio tomak ba bataur atu lor baya naba tamere ne maka how kar kolera ne how ni estrutura suku to ale ne be maka ia naba mos ia harim bandera mos ia naba organizado ne maka baikus karik apa proporsa na patina para ambel ba organiza mine master nebe maka ne atulori mai ia pelpe ne pronto ia suku sia de tulur sine ne obrigado Barak. Obrigado Barak kita di Pasliman, makasih tambah belon. Zere Susi Korenor PUDD posto administrativo Railaku nebe maka deklara mai hamutuk hodilori filafali itania pelo board general tar mataruak ba governo iha 2028. Tempo tu irmai, por respeto, a me se convida itenia belun Salvador atu itenia belun Jorge Salvador atu bele hato ni declaração. Tempo no fati. Awato. Diak, how naran George Salvador Fatima deli, George Salvador Fatima, hoside suku delesu. Ami suku delesu anda ya ruadet. How akarak kafila amba PLP, hodi senti, PLP ni bider, ho PLP ni moruk. Partido sir selok, how senti ona, may be uja ami hanesan fonti. Uja mi hanisam boneka. Makanya de obrigado Barak. Ito di Pasliman makasih tambah itenia belon Jorge nebe maka hato nia declaração mahamutuk iha Partido Libertação Popular. Tu irmai ho respeito a me se convida itenia belun Jonico Amaral coordenador PD Maloka Matata atbele hato ni mensagem. Tempo na fatin a me entrega. Dia uluk nain how hakruk ba aman maromak de beke husi kela ismoris maita. Segundo, how respeita mosba aman presidente do partido FLP, makau na respeita. Ho au na belo sira hotu. How husi matata. Se loka peito ito bot sira kunes how nenaran Jonico Soares Amaral. How la bela kolia liutan ohin how ni malok lo kita kolia na ba fede lebe how la bela kolia kono sukum nan mos terbaus ka mos be how la bela kolia lebe how para vet how amriki ha movimento lo café ato fo apoiba felfe ida nema kau hakarak. Obrigado. Obrigado Barak kita ni Pasliman makas ba belon Jonico nebe maka hatoan nia declaração. Depois de dane ikus liu com respeito a me convida itenia belon husi raka partido kunto matata atau bele
hatomos ni mensajen, hatonia declaração afiliação yang tempo no fatin, entrega, kari kiana. Tiak, urigado ba tempo, nebe MC Fohela Mayhau, uluk ni nain haunia respeita ba amam presidente do partido, nomos equipa sira Hussein Nacional, nomos aminia maun, serve maka ia partido presidente município Bayer Mera, atu kolia, mai hane laos declaração, mai be atu hatoret, hau ata hamri kiane mai ho hanesan hatai sinilus lai harapidu sikar kia momento ruma mak hau keta liu si ormatan karek pavor sira husi inama sira beloke ba emana be hatai sinilus tambane mak hau hatai sila sinilus atunone hau bele kompetir mai hatai spali sepatu nebe hau atu hato hela ba inama sira katak los declaração mai be hanesan raka atu hato de ihane katak suku tolo maka amiha mai be suku nen hau sidau tama to henba luri ain tanan bele kolia ema bele tuir tamba nemak atu hato pronto atu servisu ba ya puturu hodi fobotus ba amnia aman no amnia bo iha 2028 ena mos tuir mai hau ato hela unia respeita mos ba haunia presidente raka nabe mak oros ne agora marca la presencia hene lolos hawa to kolia buatnya taman sana hau mai hanisa intana atau kolia muris ida bahau ne usinti subsenti hanisan bye bye tambah muris hanisan kafenteru ida badain ema bulu badain mais hoe ni sudah hakarak buat nebe dia kareba itanya aman ya figura oh ida nebe mak luru hele ita ya situação difícil mai até agora tambah mak ami persija kolia no ami ne fo antomak ba atu lidera ia situação serebe tuir mai nebe hau hanoin hanesan hau ateteona ina masira hau mai hamri kiane hosinilus la hatais rapido la koya tu kolia bos nebe hau persija de si hau liu karik bato hene ba lo ke hela hormatan atunone ain tanam bele tama parita bele conversa ita bele kolia nebe hau hanoin hau la ya komentari mas atu husu de la bele husi oh halo munu le de itania aman hanesan aman general tahormatan ruak nebe durante ne lidera ia situação balu ke difícil hori famor se la baita ia situação se nebe makita la bele paratu we ita halo kria hela $200 bai haita iku sa ate agora em halakon tamba ne makita ne akar kita hamriki ya neba atu fo ita botos ne baita ne aman para hori nune bele kria ne dik $200 lorombot deputada na ayuno sirebe makasumi la fatin ya ne nia tama hamriki loza kikon mos tamba hamriki loza atu bele halo hela buat rumah para atu nune bele halo ahimoris maluk sira no sama kita ni aman loke hela itane bikan laran ita bataka te fali ne ita maksala ita ni aman fo hela muri sida ba ita katak hola ba ate be finde Desember loke hela itane bikan laran no sama kita bataka ita taka ni hano insala ne lakon dia clamai foto nune par itane aman bele kria falna fatin $200 namos sexta básica nema kau ne akar ida nema akar kamrik mai satu kolia ba bacelo kaulaya mai at servicio afuan olaran hau makane hau pronto atu po apoio nebe hau se leba ina aman sira keta ia la fatin selo kida karek se belun sira oh nomos itania partido husi estrutura nomos incluir raka kare kita harus serviço vai 2028 tanto sedet makatu liu to heneba dia kliu mai tahamotu la bele toba o kala na aban ema po $20 dan alom bahalo idene para ni po $20 mai ona terus ne tinan makalima ita terus e mais dia kne ema korebe ema kore sinto mai be ona patin hakaso ne sinto
tambane ita cuidado itanean atunune para buat nebe orsida kalam fosa kuida kita musuh ba supermi dosi dabam seni ho karek simu tiadet nya fotutan simu tutan han tiadet ina masera mabe hanoi fuane tawela bai fatinida kata gida nebe maguni hakarak di ausi di siri turiane mai nebe hau husel bai ina masera uluk nenai na mos dalam rumah haluan helau nyaman na isi suku nebe maka ors ne fornese la fatin neba ami atu hatore no atu kolia raka sidak masimu mai betamba freelance teknik ho servicio an rumah maka dalam rumah hareba ami si hansane hela tamba oina watetena suku tolu deit tokolule fatukeru inamos matata mai be restu maka mi sidau la to hena ba tamba ismak la to tamba ne au dali datan atau rekomenda ina masira kita hareba buat nebe musuh mai hanesan minutu deit aban ya liu tiau ba tukun hormatan di danau ulah hatene dia kliu kita $20 ka $50 atau musuh ya kalah no loron ya tempo nebe tuir mai senya fo itasimu mai be fuane tabai faten ida taman ya fo 50 mai bona terus ne naruk lah 5 halo batina 5 ida nema ho karaki jiji nomos atu kolia tandala ida ho esforçoan itanian ne atu none itaniama bele ba halo neti kele buat rumah iya futuro tuir mai $200 ema bek ema kiak mos loron ida si bele ba hamri kiha toko duke hareba ema nebe lustro det para nia taman dia nia wan ni nia umalar makata ismewa mas hoite nene aman ya luta nebe durante a situação difícil corona buat oioin mosu ida nema kita karakolia governo tonka kara ida porida tonka malo mas lori ita toy harohan mas ikus ita nafatin hansane fila ba takat ya buat hotu o fila ba husonan online servisu ida $200 kria hela ba ita lakoi ita hamono tia ikus ita repende no sama bawen lakoi servisu hamotuk para ita belur fali tanya bahatur fali ita ne pukun hodi hanoin fila fali buat cerne hau hanoin makne date obrigado barak husu na fatin ita hototo ni apoio ba partido namos movimento kalan ita toba la bele dukur começa lao ate hela tina nida para ita tuliu ba eleição nebe a husu ita ididak fila bahalo ni esforço serviço luri abonia naran ita hareba ita ni amanya video balu hanesan aman hosik tia nini fate hosik tia nini karbo mai beta nyaman dar rumah lao hele ya tos laran serne ne unikul halimar ita nyaman ne video wan serne be makatur hele beta wan serne ne uniku tebes hosik nini fatin ba fale servisi ya tos laran lao tia hanesan eman be bida lah ya hoida ne mak husu ita hototo mai contribuino halo servisu ne be dia kliuba oin hode nune lori fila fali ita nyaman ba hatur to ko yang mafuku ne ba ita bel halu bat rumah ya futuro nebe au hanuin maknere partido hau considera au respeta namos ba hau nama nafaten iya tempo tur mai au hakat mak hau tuku hormatan rumah au usau ne kolega sira ne belu sira loke pori hormatan karigi hau ne mai da rumah karakter tau ba hamoset vidro badasar et poermos imi considera nemak ita ne hakarak doke hau mai tama to hene mas loro ni da hakat ba makita botiran ita lakunya sini husu disculpa au hanuin maknere obrigado baraklah halimar tamba tempo no MC fohela mai hau Obrigado para kita di Pasaliman Makasutan. Viva Raka! Viva Raka! Dia idane maka deklarasaun lefuang murak nebe hatosi tene belum katak bene uluk loke hela mai estabelo site mak takarasik de fali nebe agora ita esforço hori loke fila fali programa sir hotu nebe makantas neiha tempo tu irmai hau convida ho respeto itene belun Jorge o itene belun disculpa itene belun Armanezilu husi senerite atu bele hato nia declaração tempo no fatin a entrega
Dia obrigado ba moderador. Dalolok respeito ya kruk ba Belumbot Presidente PLP Amantaur Matanrua com a estrutura nacional, estrutura município distinto deputado a equipa Tomac, estrutura posto o colega estrutura suku Serhoto nomos aldeia. Baik na nama serame presente. Boa tarde. Hauluk imi haten hela. Hamu senebe. Hauluk mantan sip suku relaku kraik. Hau imbolbe an ia bida politika apoia abonana. Tinan hirakedas. Hau decide mai PLP ia dia wetu fulan hirak bakotuk tan date. Ulu kau sip suku ami selo osanne namnabang. Mas quando mandato remata au ne pobo ser fila husu bahawan sane imta kalos tornera ida bediak nene nema hau decide hori mai hau mai ho estrutura selkom ser hot mau dar seu tukeras ia suku rela korek hau ba estrutura rela korek hau lori ema atos hat sia no lorisin hat po apoio senhorte mais no fim ame relaku kurai ida nunca prensa estrutura posto que nunca envolve iha funcionário causais rumos lá. Tamanema kami decide hori hasesan hosi partido senhorte. Iha relaku imoto tatene administração pública oan aman fen sobrinho sobrina sira makalalen malu. Emanebe apoia lai haliu. Tambane maka umay Amerika na deklara holoro ni dohin au hamonto ko PLP hau mos hetam fatin ia PLP hanesan komisaris politik posto administrativo arailaku hau pronto serviço hamonto ko korero sukusia atau po Vitória ba PLP ia 2028 au si dada sai maluk siranebe durante ami po apoio ba partido senhorte ami si hamoto apoio abotaur ia 2028 ausente labele dar naruk helana sane ita kolia naruk lilu adun diak ita hare ia 2028 hau pronto lori arela ko kraik mai tomak no serviço colega ser seluk am si dada suku walu seluk mayoto obrigado. Obrigado Barak ba Belo Narbenezilo. Nebe hatona lefom Barak ligado ho iniciativa hakarak mai hamutu ki Partido Libertação Popular ho di Lori Vitória ba Partido Libertação Popular no hatur fila fali programa hirak nebe maka agora laiha. Itanya pasaliman makasih tambah tinia Belo Narbenezilo nudar sefirusuku relaku kraik. Tempo tu irmai hause convida Ali Sirahusi EBC Fatugeru atau bele haturu hela sirnia ni masang balung hodia ni meita iha minuto balung tirmai tempo no fatin hau entrega ba Ali Sira. Obrigado para kita ni pasaliman makasih tambah Ali Sirahusi Fatuquero nebe makahatu hafona sirnia ni masang baita iha minuto irana. Tempo tu irmai com respeito a me convida Belumbot General Taur Matanruak Presidente Partido Libertação Popular atu hato nia intervenção tempo no fatin
hau entrega. Dia que antes Biden respeito convida movimento presidente Raka atau bele atau hela intervenção tempo no fatin entrega. Obrigado, MC. Respeito ao presidente do partido, Amam Belumbo, General Taur Matanruak. Respeito a Naisif do Suku, a estrutura partido nian hosi primeiro vice to vice 8. Ba estrutura tomak nebe ohen Siba Pose. Iba movimento Raka, estrutura movimento Raka. Nomos ba comissão organizadora nebe organiza evento irane. Agradecemos. E ohin itania maluk afiliação sira. Declara ona bem-vindo, maita serviço a motuk. Iba inanaman sira, maunalin sira, makauna respeito na kuak bot. Boa tarde. Ito hoto ne princípio idadet. Ito hoto mai husi fileira soyoin. Ita mai ho objetivo ida. Ita hili líder ida. Ita hili líder ho ne programa. Líder ida nebe justo top. Ne programa mos top. Tambah nema ka hosi raiulun to raikun. Raka existe a município Sanolo. Ato fo apoio baitania Belumbo General Taur Matanruak. Iha eleição 2028. Nebe tabot sira nebe ohin mai ito hoto ni Hanoi idadet. Hanoi makne libertação popular. E libertação popular idane kumunga ida ke prinsípio naruk teptebes. Prinsípio ne mai hosi aisidete fretlin. Base ne rem base nerte mai acaba independência. Mai be itane libertação popular ne sidak hotu. Tambah ne kami raka mos mai hosi partido yoin. Atan haurasik mai hosi aisidete. Tinan Sanolo resen rua ho Abu Sabi. Depois Abu Sabi mate, ami apoio abonana. Hanesa noin haunia belon, companheiro, ex-companheiro, ex-chefe de suco kuliah. Ita hotu fileira idadet, ita hotu simo, sofre idadet. Nebe ita mai fale ohin hamotu kiane, ato ho estrutura toma, coopera serviço, patina nida hobalu, junta itane força, ba itane aman, apoio itane aman, General Taur Matanruak, leo hosi Partido Libertação Popular. E segundo, ato hatete ba estrutura tomak, ba aman presidente, fileira sida nebe iharaka, ho partido hotote nebe mai, ame hoto ne sai vítima ba politik. Amne opção ne dadet. Vítima ba politik, tambah vítima ba poder. Começa 2001, mai to 2025, quando o ukon ida sai, sempre ita ida peng ikut ne maklori todan. Quando ita sida ukon, ita sira peng ikut ne makalo serviço makas. Depois de ita ukon ona, colega, irmão, amigo, sira dada malu bahu tolaran hansa noin haunia ex chefe de suco kuliah. Ita mak sofre ba bebek. Então ita muda pensamento ida ne, ita mai ho Partido Libertação Popular. Partido ne povo nian. Partido sira seluk halo maita hanesa ne, tambah partido ne ba emarikunian. Partido de Libertação Popular ne, kuliah kasar karek ne partido emakiak nian. Ne mo kohin loron, itu hoto mai hamotu kiane. Ha ulu ke equipa ida ho pai kalbuadi, ho haune Mount Zil, amnain ro inar hotu. Amnain ro tim sucesso, aminain tolo tim sucesso bai leu inar same. Mas depois de forma governo, itabot sira na mawalin hau,
ema considerança ema terrorista ida. Liu det. How mos admira fale. Kita durante ne serviço senerta naok buat rumah ka. How naok kareta rumah ka, naok motor rumah maka. De repente ema ukun tia how ema desliga tia. How reflete fila fale. Mas be situação maksai hanesan belum sirahotu. Ita enfrenta problema ida ne enfrenta município Sanolu. Ia Timor Laran Tomak. Ita cek administração sirane, ita cek serviço sirane, companhia sirane, aman sarane, tiu, nabon, mati biar nebe ia terai kuak mas sirabul sai hotu. Tambah nema kita tinggi sai. Ita tinggi sai, ohi nami mai hene mai badala tolona, baya fatulia be, pose rakanian hopel pe nian iha glenu, ohin maitan nian si maitan. Ami sa maitan bebik to ito botsira hari ami maglagos na temes falta tina nida hobalo ita tengki hamotuk lia nida det kuak ida det vota bataur matan ruak fila baukon para programa nebe pro povo mai husi início luta da libertação popular mai consulta popular agora ita ba 2028 ni tame julgamento popular ne katak povo maksi hili na ulun sira abo nana bele kuliah barak abo nana tui da det abo taur mas bele lao kelilin Timor tui da det tambah nema kita hotu kuah kita det to Partido Libertação Popular ho de lori tanya aman fila baukon bela kala belun sira tambah ne haula kuliah barak ita si hasur malia kampanya oin haune belun sira haune koordinador mas kuliah sia ke tuan semana uluk bane bonai mori ba ami sehim kafe hela mas de repente ohen koordinador Raka ma koordinador Kuntu nebe hili bonai moremos hanesan hili na iberemos hanesan am nain ne ai naruan hotu nai hotu mesida nai mori ida nai bere ne makau ida nai mori ne mak ihai naru nebe agora am nain ro hakuak malu o presenza itania avotaur nian ami basuai konsega am nain ro hakuak malu kata nai bere ho nai mori ne fuanida apoio general taur matan rock ba 2028. Tambah nema ka ihane atan haula bele kuliah barak ita se hasur mailo ya konsolidação ita se hasur mailo campanha nacional. Maknedet obrigado barak e boa tarde. Obrigado barak ba Presidente Raka nebe makahataw na ni intervenção. Tempo ikus, com respeito. Ami convida Belumbot General Taur Matanruak, Presidente Partido Libertação Popular, atu hato ni intervenção. Tempo na fatin, ami entrega. Boa tarde, Railaco. Te vou dizer dia calai. Barakoi tuan. Ya. Uluk nain. Ao cara glória. Delegação da Maurício Dili. Agradece a comissão organizadora. Também a belo esforço. Halibur itne ina amansira itne mawalin sira urita sur malohen ya fatin dan tuer mahem mosakar kagarese amulirai tamba bele ranza tempo mai acompanha minha encontro né e aulore mahotu ni narana agradece bot ba haunia maun haunia alin sirene beu em mausi PD CNRT atu mai for apoio Partido PLP. Obrigado, Barak. Ita bot sirnia zesto ne hatudo buat rua. Ida, ita bot reconhece, ita bot ser reconhece kata
PLP fomos na contribuição, mas para desenvolvimento itinerante, mas Liliu, o presidente Hau, ele lidera o 8º governo. Te pode ser o local presidente da República 2012 a 2017, a visita suku atos hat no reservo e Timor Larantom, inclui me irai lá com ele. O local mais agora a fila fala mais, né? E 2018 a 2023, ele lidera o 8º governo. E o 8º governo, o programa Lubukida, que está matando a população sira, liliu zonas rurais sira. E programa sirne laos hauma que inventa. Programa sirne ne mahusi ideia Hanoi, população suco atusat resin ne behau visita, sira colhia, sira levanta, bahau halu idane. E hau belo foi exemplo balo. Por exemplo, quando hau basuku sira, a mulherai sira cara que se de suku. Quando o presidente negocia o governo diz nela as prioridades. E ao mesmo tempo, mesmo a crise política, desastres naturais, Covid, a me halu suku, atos hat resin e Timor ne se de suku halot. Uso computador, uso print, haru kasosa, haru kotuba. A mulherai sirnia subsídio, salário, kik, aumenta. Chef sucur sirnian, aumenta. Fere catua sirnian, aumenta. $200. Sexta base, kau mai suku, te bot sirnian. E programa ida bolo povo kudo governo sosa. Mas realidade povo kudo governo safal. Ne ima colhe lá, sama colhe. Então, quando sai, italo projeto ida. Cesta básica. E o problema e a crítica barak, mas nito zuan direito. Primeiro, a produção railara. Valoriza a produção italiana. Segundo, osan tem que circular e circular. Aldeia lara. Primeiro é tão osan. Programa ba Bolsa da Mãe. Bolsa da Mãe? Bolsa da Mãe, né? Yeah. Ini mah malnutrição né? Yeah. Bolsa da Mãe ne saida. Bolsa da Mãe ne itu fokus ba itene ina feton sira. Também tem o ansira ne krekas rakitik nutrisi lá ia. Então bolsa da Mãe tahu ia projeto isukubal ne universal que pai mototo. Ulu governo sira seluk halo. Mas be laos ba emoto sira seleksi sira hili. E dalam barak hili sala. Ba hili fali serne partido ma serne partido nia. Itene lai hot Timor Laran toma. Programa ida ne onsa. Ina isirua sira. Quando ba clínica, ba posto de saúde, ba hospital, doutor confirma, koko, kata que sirua, fulo cima $15. Quando lavar que moris, ina la simona. O amak simo, fulo simo, $20, né? $20. Tinanen makwem para. Ida ne atol sera. Ni ia tujuan tulu. Ida obriga a masira fulan tem que vai a clínica. Também me leva a clínica e mostra lá cima. Va clínica atol sera. Doutor sira hare minha saúde, haremos bebê. Então ita tau mata e quero se cabular. Segundo,
osan circula e a leia. Terceiro, ita tahu mata mai teu no ansira. Né? Hanesa o irmão sirdian, programa sirne quase lá com outro. E hau gosta ali foi nero ohi mau balo koleh ne dian itarasik mata katorner. Imi rasik mata katorner. Pai minaan. Né? Hau triste los quando PLP ni cadeira husi walu tu mai hat. Hau dian kita população lá gosta de na cara. Hau mai veterano sira 0347 dia na 03 lá reta 47 da lei direito. Hau sau tau 1000 juta basira ya banco. Sirian lá dia. Sirili governo seluk Sabah hapus tehot baruan meron. Né? Então, reconhece que tá governo bahal lidera hal buat nebe itabot sira costa, lá sira nebe hal costa. Segundo, ne aprendizagem da baita hare itania hakarak makida nebe. Né? Tamba objetivo importante na saunian agora, maka muris dia. Ulu quando há mai visita suku, há uma mensagem rua de for baita botsira. Ida, sou obrigado. Ba buat outro nebe mihalo, porque Timor sai nação ida livre, no independente. E a usa le foi ida, lori ime a memoris, lori ime nação moris. Né? Imi lori saída, imi la lori kilat, imi la lori canhão, imi lori minha voto. Se o logo mai minha voto em foba autonomia, então o hilau kunan. Nela, mare. Tu itare saída. Tiro mal tina rono resihat, bapa la sai. Imi vota det bapa sai. Ni haturu saída. Haturu kata que minha voto ne pentin. Mas ime lah hati usa. Ima kili, sema katba turu na ba. Paturu na ba ni atal saida. Né? Se ba ni halfal buat selo kana se ohi te buat selo kolha, com certeza que irá nela bele. Né? Segundo, há uma mensagem vai te buat sira, há for buat hat ida. Hadi minha economia, minha família. Economia dia, makiha osan. Isaida man nakfilak amba osan, ita tem badinas. Haburas. Semano, hakiak mano barak. Se fahi, hakiak barak. Se café, kuda barak. Quando hau ia ermera, koledian kuda café barak sirdihan sanay. Presidente, café folin la iha. How dian agora mak laiha se ita he fole iha mita kuda itarlampat kuda agora rai matutur bi mak tuturga laiha neglai. Segundo, imine oan sira tem que matenek tem que ba escola dal barak ime liamat le moris bebe osamba oan sira ba escola laiha né imiteiros imine oan sira aba bereteiros tamas imila tamas sira escola né imine osan laiha mas liamat le moris pele hausi hermera bera ba tina hir liubaha kole ho amo tina amo siri hermera hausu amo ulu dian tarabandu ko karau rua de ne los galai dia dian los ne dikur mak rua mak sai mas na ane sanulu nian hai kadu siri senega siri lori de mak dikur rua ane karau ulu rua mak lori sai mai mas seluk ni subarti na ba agora isine liu karau ruanian né imare mas investimento vai ter uma sira nem importante tu irmãe tão mata minha saúde o eu vou parabéns para a mulherai então o tina hira liu ba presidente a mãe né quando a rei tá bom sira peri catuas lavar que sira
Oi atlio. Hau latin uluk hau kole dia ne hene kalai. Hau dihan tam saida magfetu labarak sir krekas. Ne tam ni lain sir hanti ne han tam fe wania. Uluk han ani kaben primeiro rama uluk mate tiana. Mas ni mai tu hau dihan ne mare. Hau lai. Primeiro rama misin dia tam saida. Ni han inian han tam lainnya. Minian la answer hante ni hanta ni minian. Tapi uang sih krekas la answer mak. Tesik. Anes los robot mat tesik ba. La bele. Mas uang aware. Utot uang nabilan matalakan. Biar para bisa ambulirai. Ne riku iminian makaidane. Riku bot makaidane. Ita mate. Kareta ni telalori. Uma andari telalori. Osan itu lalori. Itu lori saya. Lalori. Itu munu mai ema mak foharisita. Itu mati dia emak foharisita. Depois sir tau tia gravata baita, tau tano óculo itu neoin, sapato gracia tia matau, depois lori fal fita ida kese muito quale. Itu lori makida itu lori saya. Itu lalori botira. Atau muris ne tau mata imbai menyaan. Para imbeli kibiti ime a força tau mata ba kosok o ansira ne para bairo sira habura se tenarai tau mata mai tenarai ikos liu mak imi tem que serviço hamuto versato e mai da mesak ni rico tone be ni matenik tone be ni mesak ni la hal batida so hamuto uluk ba funu mo sanesam a mesak label tem que mai imi agora ba muris dia como sanesan so ita hamutu né então imi lahili sala bayre mai hauni hakarak programa itani yang sir nebe la iha halakun hoto ita muris fila fale mebeli liu ita aumenta a produtivitas itani na saunian né tambah ita buat kik bot ita lorus na saun selok mai. Produção railaram fraco. Café hau mak mai lança ini. Mai hal conferência ini. Tabo tira hau nama governo hotu selok mai soetia la liga. La ia continuação. Ida fot ida sai halu ida sa fale halu ida halu la completo la hotu itu so hela det. Nela bel ema mak troca malu, governo troca malu, mas o programa ida neve dia tem continua. So ansene mana são bau. E então hawa carfo parabéns ba ina amasira mawalin sira ina feto sira ne beu toma posse. Todan ba imi. Ne serviço todan ba imi. A minha tugas e também tugas e daí. E tem voto 2028 tem que sair, né? Tem que sair. Bele galera. Bele. Se bele, então ita mama malos. Turha muito ita colher. E tem bot tira baita uluk hetan ita lakon tiane. Halusa. Ita ba bazar ita kolya. Ita lali kolya liang bot ita bis ba mal det. Fohanoi malo. Buat ni be dia ba imini aldeia, imini suku, imak tem que defender. La ia e maida defende imini direito liu fali iminain. Né? La bele. La ia. So imidei. Imi é força ida, mas imi é voto. Né? Ita eleições 2017, ita é a primeira hira? 2152. 2152. Ermera toma. Ni PLP.
2.152. E 2023, sabe? 2.600. Aumenta de asfalto. 2028, tem que sama casa. Beleza? Beleza. Sama casa. E ao hare, sinai sira ohin, vontade, no larandiak, tenemos alin sira, ohin maine kolia, liu amo eisef suku. Uluk suku, relak krai. Amo uluk, o presidente amo esse suku, né? Sidau, né? Sidau. Yeah. Então, amo se suku ser hatene programa sai no mitalo. Yeah, né? Então, host ho participação, ho contribuição ser, né? How fier kata que 2028 e tenha voto sa. Itu é problema barak. So itu bot sir hari dili. Ne itu é problema barak. How lali kole imi hatene problema saída makena ba. Que afeta imi de minha família, minha mau alisir. Matene. Que itu tem que ajuda. Salva. Hakutu sirne terus. Hapara sirne mataben. Hamo sirne mataben. Tama saída. Independência, nebe ita luta. Primeira coisa né, dignidade amanhã. Dignidade não é mais respeito. Mais valorização. Né? E também kia. Também bek, e também kasihan. Mas ita tetap ema. E hanessa ema ita mosa. Né? E a dignidade hanessa sirselo. Tamane parabéns para ita botsira. Ao conta ita botsira na contribuição, ita botsira na apoio e na amassirna la fácil, la gampang. Mas how fiar, né? Kata kerai laku, itu ne voto sesa. Bele galai, bele, how fiar, bele, yeah. E ami se ajuda itu voto sira itu se ajuda mal para sai itu ne voto e rai laku, e posto selo e le liu município Ermera, né? Ta município Ermera, município da bot, população bot. Se nia desvia ni voto ituan, itabele aumenta e minha representante e o parlamento e o governo para defender minha interesse, defender minha direito. Neba hoida né? Awakarak hakoto nia intervenção né? Ita sei tempo para colher na faten, colher para separar klutan, mas agradece o apoio tomak, nebe tebot sirafo, e no parabéns da lei da tan, ba tomar a posse nebe hoje, liwana. Nebe obrigado Barak, e obrigado mas ba seu presidente Raka, conselheiro, ba movimento Lorico, Lorico Café, yeah, movimento Lorico Café, no movimento sirafo nebe ne que foi apoio ba PLP. Obrigado, Barak. Itene Basaliman Makasliutan. Viva PLP! Viva PLP General Taur Matarua! Idane maka intervenção ikususi itania presidente Partido Libertação Popular Belumbo General Taur Matanruak. Nebe hato ita espera ho intervenção serne bele hafano ita fo espírito bot baita nune ita bele esforço ho de hasaite ne votos e 2028 nune PLP bele fila ba ho de hamoris fila fali programa hirak ne bema ko ni tarona direta ho sitania belumbo general taru matanruak tambane tuir mai ita tama ba itania agenda atau oficializa tia itania estrutura ne bema kohen simu pose lihusi ita
coaquec atu nune bele fo legalização nida ba estrutura nebe makohen simo pose para bele fila ba serviço a base hori ita bele lori Vitória ba Partido Libertação Popular. Dia antes satu baida ne hakara convida dalai datan baita ni belu serbe makohin hato declaração husi tani belun serbe huna convida bele mai fila fali hamri ki hawen atu nune tani belun bot bele entrega atributo Partido União ba belun siran beohin halo afiliação ka decide mai hamutu ki ha Partido Libertação Popular hau convida ho respeito tani belun sira bele mai Ameriki hoin itu ni belun sirne beohin afilia hato declaração ba representante sirne beohin hato declaração no respeito a mi convida. Itanya basaliman makasih tambah itanya belum sira de maka decide mahamutu ki Partido Libertação Popular. Simbolicamente Simona Canar kamai sayon oficial iha Partido Libertação Popular. Dia que entrega atributo husi partido seluk nebe antes ne sira hamutuk ba hodi simu fali atributo PLP nune bele hamutuk Lori Vitória ba Partido Libertação Popular em 2028. Ba atributo serve camisa serve da simu tebe bele hatais ida bele hatais nune tabele hasai foto hamutu ho itenia
Presidente Partido Libertação Popular, Belumbot General Taur Matanruak. Ba estrutura sira, ba delegação, uhin, bele acompanha os Kotugmos, ba estrutura sira husi nacional, estrutura município, estrutura posto, bele acompanha husi Kotu, kori halo ini documentação ida. Dia, obrigado para kita di Pasaliman. Makasih tan. Viva PLP! Ha convida ita la bele fila bafatin. Ita mai kera nia parte kek nian. Atu bele oficializa idenia pose valor no hinian. Ho respeito ha convida belum bot General Taur Matanruak bele hola fatin hene. No ba Tenia belu sira nebe ohin mai hamutu kiha PLP bele mai hotu yene sir nebe ohin foi fote atributo mai ke mai hotu kene yene ba amasira belu sira husi corredor aldeia sira bele representante mai hotu yene no ihane hakar convida iteni belu corredor mulher Mana Manuela husi Railaku husi Raka. Convidamos corredor aldeia husi Sukusira. Ihane ami convida suku Fatukeru, suku Tokoluli, Diak Tirbaita ba bele karhotu itenia siri hemezeleten mana nela bele organiza bele fahemos asura ida rua tolu dosi masalorahon sampainya loke hori haturu nurasinalida ita oficializa ona itenia estrutura itenia emposado sira valor nohin ida rua tolo itenia masaliman makasih tan viva PLP viva PLP General Taur Matanruak viva Railaku viva organisasi sira Raka Bonatin debe presencia nih. Obrigado Barak, con respeto a mi convida Belumbot, con mi delegación de la fila Falba Fati, no me convida de host de la fila Falba y de Irek Fati. Con respeto a mi convida de Irek de la fila Falba Fati. Ita antes de irane, antes ita ba almoço. Hause convida itania ali sira se mai fale ho anima saunida nebe prepara ia kotu o respeito ha convida Belumboto delegação bele hola fila fale fatin ha convida ba belu sir hotu
bele hola fila falfatin baitenia belo sira ne be mai acompanha hamutu ganet bele fila fal baitenia fatin ideida no ikus liu maka ita molok ba han media ihane tanyali sira se tudu animação da ikus baita ho dança cu café cultura cu café tempo a mi entrega. Vai salir no caso vai ter ali sira husi faturu ne vai haturu tradisional cu café. Ya, kita ni masa lima ba ito niya alay sira na ba maka hatudo na sira niya ni masound ho dansa ku cafe. Ita niya agenda ikos liu maka tamay tatamo na ba basic tukurua ita bahan media
Antes at bahan media respeto convida belo nato ihane atu bele melori helita oração nit bele bahan media respeto convida belo bot o equipa it bele hamrik no ba estrutura serhot it bele hamrik hal oração it bele bahan hamutuk tiba entrega. Dia mai ta hal hal itu narasaun